Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Aqulu qawli da'iyan wa mutadarrian ila Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila warzuqna ittinaba wa ibti'ada. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مربي البات وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوج الودود الولود Inni mukasirun bikumul umam. Inni mukasirun bikumul anbiya'a yawmal qiyamah. Al-hadis atau kama qal amma ba'dah. Samahatal kurama al-aizza, sesangat abdin amul ja'aki, ajunan simulja para masyayikh, para tokoh masyarakat, kong langkong para guru ngaji, sesangat abdin amul ja'aki. Ikabiti kalaban talafud alhamdulillahi rabbil alamin. Minangka aropaaki sujud songkem rasa puji syukur dajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala atas sateja nikmat epon saingka abdina sarang para ajunan sateja. Ikarsaki sarang Allah apangki tepat kak dinto kalaban kabadan sehat kaangkui nyambadani panyabis epon sahibul hajah si pakompol dalam pasemuan agung engki kak dinto pernikahan walimatul urus Siti Husnul Khotimah sareng rakaipon Muhammad Imron Yasir. Semoga pandoaipon torpanyoon dari para ajunan sesami-sami Rabu akad nikah kak dinto itetia kina akdun mubarakah selangkeng kantos ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah sallallahu semoga tetap tepakin dak Gusti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalaben pangarep jukenan ponyoon semoga abdinah sareng para ajunan sateja ngawale syafaat epon kong langkong pagi fi yaumil mizan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sateja oncengan sesangat abdina amul jaki. Minangka kapupuan abdina sekapeng dua engki kak dinto abdina epakon ngangkit acara seperti kalampan ebajalaku kak dinto. Anapun panyabis motor lampaan seperti kalampan iseng arik ebajalaku kak dinto. Ikabiti kalaban pembukaan sedalam hal kak dinto bedi pimpin sarang Emmaus sarang Kiai Muzaki lanjutaki kalaban kalam ilahi arupaki kalam Allah seperti Emmaus sarang Al-Ustaz Rizal Umami SPD. Minangka acara abdin sekapeng telo ingki kak dinto akadun nikah sedalam hal kak dinto bedi pimpin sarang petugas kantor urusan agama Kecamatan Pademau. Minangka acara sikapeng empat engki kak dinto dedebuan pemasraan pangantan laki si pertama sikapeng dua engki dinto dedebuan di sahibil manzil sedalam hal kak dinto bedi debuaki sarang Haji Muhammad Zuhri. Minangka acara sikeng bingkeng ingki kak dinto aropaki doa
seperti sedalam hal kadinta peti itu buaki cukanan emau sareng akhiran kiram Kiai Haji Usman Abu Bakar sekadinta lalampaan seperti kalampan ibajalaku kadinta dak kasateja sikak kepupuan tak manabi epandu pole ajalan metorot ongrotan epon hadirin sateja unjangan sesangat abdina muljaki sekadinto pamator dari abdina manabi beda pamator abdina sekorang saya minang kagak dinto dari kebutuhan abdina pribadi cukanan manabi beda pamator abdina selangkong saya minang kagak dinto dari ajudan ipan Allah subhanahu wa ta'ala wallahu wal muwaffiq ila aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.